Jesus resurrected on the third day. तपाईलाई थाहा छ येशू प्रभु तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएको And there are only 3 days in life. Only 3 days. त्यसैले जीवनमा 3 दिन हुन्छ वास्तवमा भन्ने हो भने Yesterday, today, and tomorrow. That's all. त्यो चाहिँ हिजो आज र भोलि 3 दिन मात्रै हुन्छ जीवनमा. But the time you go to tomorrow turn to today. अनि जब And today तपाई turn to yesterday. अनि जब तपाई भोलिमा जानुहुन्छ फेरि भोलि चाहिँ तपाईको आज हुन्छ अनि आज चाहिँ हिजो हुन्छ. So in our life, त्यसैले हाम्रो जीवनमा we are surrounded by three days. अनि त्यसैले हामी चारैतिर 3वटा दिनले घेरिएका हुन्छौं. And we thank God for the third day. अनि हामी अर्को दिन जान सक्दैनौं. And I believe that you are not living here empty. अनि म विश्वास गर्छु तपाई कोही पनि खाली रित्तो जानु हुने छैन. I believe you are not living here empty. म विश्वास गर्छु तपाई कोही पनि खाली जानु हुने छैन. God is filling you up. परमेश्वरले तपाईलाई भरि राख्नु भएको छ. He is not filling your head. उहाँले तपाईको दिमाग भर्नु भएको होइन. He is filling your spirit. उहाँले तपाईको आत्मा भर्दै हुनुहुन्छ. Until you become a spirit on this earth, अनि तपाई त्यति बेला जबसम्म तपाई आत्मामा आउनु हुँदैन you can't do much. तपाई धेरै गर्न सक्नुहुन्न. When you remain just normal human being in the flesh, अनि जबसम्म तपाई र म सामान्य भनेर जिउँछौं त्यति बेलासम्म हामी you'll be शरीरमै so limited until you get frustrated. अनि यतिसम्म सीमित भएर जिउँछौं हामी कि एक दिन निराशामा पुग्नेछौं. But when you become a spirit man on this earth, अनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु तपाई एउटा आत्माको मान्छे बनेको चाहन्छु म. that is when you will really enjoy your life. अनि त्यति बेला मात्रै तपाईले आफ्नो जीवनलाई पूरा रूपमा तपाईले यसको आनन्द लिनुहुनेछ. Unfortunate for many of us believers, यो दुर्भाग्य छ धेरै विश्वासीहरुको लागि. we are acting like natural men who are trying to live a supernatural life. अनि हामी एउटा शारीरिक मान्छे अलौकिक जीवन जिउन खोजिराखेको जस्तो हामी प्रयास गर्दै छौं. So we struggle with everything. त्यसैले हामी सबै कुरासँग संघर्ष गर्दै छौं. But we are supernatural men trying to live a natural life. तर हामी वास्तवमा भन्ने हो भने हामी अलौकिक मानिसहरु हौं जो चाहिँ वास्तवमा सामान्य जीवन जिउन खोजिरहेका छौं. त्यस्तो हुनुपर्छ. Jesus said, येशूले भन्नुभयो my spirit मेरो आत्मा will be with you always उहाँले भन्नुभयो मेरो आत्मा सदा तिमीहरुसँग unto the हुनेछ. end of the age. यो संसारको अन्त्यसम्म You must be a spirit being on this earth. तपाई र म आत्मिक प्राणी हुनुपर्छ. You are a supernatural being तपाई र म एउटा अलौकिक मानिस हौं. trying to live a natural life. हामी वास्तवमा यो सामान्य जीवन जिउन खोज्दै छौं. हामी आत्मिक मानिस हौं. That is who we really are. अनि त्यो चाहिँ हामी को हौं वास्तवमा हाम्रो आइडेन्टिटी त्यो हो. Put your hand on somebody's shoulder and ask him, did you hear what he just said? अनि यसो कसैको काँधमा हात राखेर भन्नु उहाँले के भन्नुभयो तपाईले सुन्नुभयो कि नै भन्नुस् त. Ask him, how strong is your flesh? अनि त्यसपछि भन्नुस् तपाईको शारीरिक जीवन कति तगडा छ भन्नु त. Jesus have mercy. Something just stepped into this room. मैले अहिले बोल्दै गर्दाखेरि केही कुरा यो रुम भित्र प्रवेश गरेको थाहा गर्छु म. Jesus. हालेलुया. There's a presence that just stepped into this room. एउटा उपस्थिति छ यहाँ जो मैले प्रवेश गरेको थाहा पाउँछु. Oh, welcome, आउनुहोस् प्रभु. Holy Spirit. पवित्र आत्मा आउनुहोस्. Presence of God. पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थिति Welcome in our midst. हाम्रो बीचमा स्वागत छ हजुरलाई. Come on, become spiritual a little. अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै आत्मिक बन्दै जानेछौं. Subject the flesh. अनि यो शरीरलाई बसमा राखौं. Subject your reasoning. हाम्रा कतिवटा बौद्धिक कुराहरूलाई हामी बसमा राखौं. Thank you, Jesus. प्रभु येशू धन्यवाद. Lift up your 2 hands wherever you are. सबैले हात उचाल्ने छौं चारैतिर. Let the sweet presence of God come upon you तपाईमाथि परमेश्वरको एउटा सुन्दर उपस्थिति आएको and gain access into your spirit. तपाईको आत्मासँग आएर बसेको म चाहन्छु. Oh yes, it's happening. यो हुँदैछ. There you go. Hallelujah. Oh yes. All over the place.
place, the sweet presence of the Holy Spirit. Yes. He's here. उहाँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ He's चाँडै here. He wants to gain access into your spirit. उहाँ तपाईको आत्मामा रहन खोज्नु भएको छ Oh, yes. Spirit of God. Some of you will feel like weeping. तपाईको crying. रुवाई आउने छ Some of you feel like something warm. Some of you feel like something cold dropped on you. तपाई कतिजनालाई तातो कुरा आए जस्तो लाग्ला कतिलाई चिसो भए जस्तो लाग्छ होला It's the Holy Spirit, the presence of God. अनि त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थिति हो Some of you start seeing visions. तपाईहरु कतिजनाले दर्शन पनि देख्नुहुनेछ Oh, yeah. Holy Spirit, we welcome you in this place. पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं यो ठाउँमा Woo, glory to God. प्रभुलाई महिमा होस् Thank you for your presence in this place. Just enjoy the presence of the Lord. धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको लागि प्रभु परमेश्वरको उपस्थितिको आनन्द लिनुहोस् Oh, yeah. Hallelujah. हालेलुया Glory be to Jesus. सबै महिमा येशूलाई Oh, glory. Thank you, Father, पिता धन्यवाद for your presence in this place. तपाईको उपस्थिति यो ठाउँमा भएको लागि We give you praise. हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौं Wow. हालेलुया Wow. Yes. हालेलुया Let it flow. Let it flow. Let it flow. बग्न दिनुहोस् Times of refreshing from heaven. बग्न दिनुहोस् यो एउटा ताजापनको समय हुनेछ Glory. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू Our gracious God, our loving Father, we thank you हाम्रो अनुग्रही पिता हामी तपाईलाई माया गर्छौं धन्यवाद भन्छौं for the opportunity you give to us to come into your presence every now and then. अनि जति बेला पनि तपाईको उपस्थितिमा आउने अवसरको लागि धन्यवाद We thank you for the past 3 days, विगत 3 दिनसम्मका लागि हामी धन्यवाद भन्छौं the word you've brought to us, प्रभु जुन वचन तपाईले हाम्रो लागि through ल्याउनु all the speakers, अनि सबै कुराहरुबाट your presence, through the worship, अनि आराधनाबाट the mission challenge, and the testimonies. अनि त्यो मिशन च्यालेन्जहरुबाट कतिवटा गवाहीहरुबाट You've spoken to us, हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ even through our fellowship among one another. एकअर्कासँग बसेको संगतिद्वारा पनि बोल्दै You've हुनुहुन्छ spoken to us in various ways. तपाई हामीसँग एकदमै नजिकबाट बोल्दै हुनुहुन्छ And now, O Lord, अनि यसकारण प्रभु अहिले we ask you अनि हामी to प्रार्थना गर्छौं empower us to go हामीलाई जानको निम्ति सामर्थ्य and दिनुहोस् tell the world about you. अनि सारा संसारलाई तपाईको बारेमा Make you बताउन known to our world. अनि हाम्रो संसारलाई तपाई येशू चिनाउन In Jesus' name. येशूको नाममा Amen. आमेन Oh, amen. आमेन Amen. We thank God for our good friend, our brother, and wonderful man of God, a man of faith, a man of vision. We thank you for your life and that your wife. We thank you for making this possible. Thank you. धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकदमै न्यानो माया Thank you. प्रेम भएको एउटा मित्र जो एउटा भिजन Thank you. बोकेर हिँडेको दर्शन बोकेर हिँडेको उहाँ र उहाँको श्रीमतीलाई जसले यो सम्भव बनाउनु भयो कार्यक्रमलाई We thank God for the And worship War- team and the War rest of the Kolagi. team from Nagaland. अनि नागाल्यान्डको टिमको लागि र सारा वर्शिप टिमको लागि पनि धन्यवाद You know what? तपाईलाई थाहा छ I'm going to start praying that God will put my room in heaven next to yours.
अनि भनिराखेको छु परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुको छेउमै मलाई बस्नलाई सहायता गरिदिनु भएको Jesus said, my father has there are many rooms, so I want to ask him, my room should be next to the worship team and the team from Nagaland. अनि मैले मागिराखेको छु प्रभु हुन दिनुहोस् कि त्यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो पिताको घरमा धेरै कोठाहरू छन् म पनि यो वर्शिप टिमको छेउमै कोठा बनाउन सकु भन्दै छु Thank you for coming. आउनु my भएको लागि colleagues. धन्यवाद अनि सबै साथी मित्रहरूलाई I am so blessed to get to know all of you. अनि तपाईहरु सबैलाई चिन्न पाउँदा म सो आशिषित एकदम धेरै आशिषित भएको You छु are wonderful people. अनि तपाईहरु चाहिँ एकदमै राम्रो असल मानिसहरु हुनुहुन्छ I will not forget you in my life. अनि तपाईहरु कसैलाई म You जीवनकालभरि are now बिर्सिने my छैन Asian family. अनि यो चाहिँ तपाईहरु मेरो एसियाको परिवार हुनुहुन्छ You can't get rid of me, तपाईहरु even मबाट if you try. तपाई मबाट छुटकारा पाउन It's not सक्नुहुन्न possible. तपाईले खोजे पनि It's not possible. यो असम्भव छ Whether you like it or yes, it's not possible. अनि तपाईले जे गर्नुहुन्छ मन परे पनि नपरे पनि सम्भवै छैन But it has been wonderful fellowshipping with all of you, getting to know you, and I just got to know them these few days. But it's like I've known them from Adam. अनि उहाँहरु कतिजनालाई मैले आज चिन्न पाएँ तर मैले भर्खरै चिनेको छु तर आदमको समयदेखि चिने जस्तो लाग्दैछ Amazing people. एकदमै असल व्यक्तित्वहरू Amazing. एकदमै आश्चर्यपूर्ण Amazing. Praise God. परमेश्वरलाई All म right. So I won't keep long, म लामो बोल्ने छु but it means different thing to different people anyway. म लामो बोल्ने छु भन्नु हामी सबै छोटो बोल्ने छौँ भन्छौँ उहाँले चाहिँ म लामो बोल्ने छु भन्नुभयो जे बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहोस् So I'm not sure if we have prayed, but let's pray. हामी मलाई थाहा छैन प्रार्थना गर्यो कि गरेन तर गर्नेछौँ Too many meat that didn't spoil the soup. धेरै धेरै मासु भयो भने चाहिँ झोललाई बिगार्छ It doesn't spoil it. So shall we pray? हामी तर प्रार्थना जति गरे पनि बिग्रिँदैन प्रार्थना गरौँ Father, in the name of Jesus, पिता येशू प्रभुको नाउँमा bless us with your word तपाईको वचनले आशिषित पार्नुहोस् and हामीलाई empower us by your spirit. अनि तपाईको आत्माले हामीलाई प्रज्वलित बनाउनुहोस् Give us utterance, अनि प्रभु तपाईको उपस्थितिमा give बोल्नुहोस् us revelation, अनि प्रभु तपाईलाई हामीलाई and प्रभु give us understanding. प्रकाश दिनुहोस् र In बुझाइदिनुहोस् Jesus' name, amen. येशूको नाउँमा आमेन Bible teaching and Bible preaching should not be necessarily meant for information but transformation. बाइबलको शिक्षा र बाइबलको वचन चाहिँ हाम्रो लागि केवल जानकारीको लागि होइन तर हाम्रो रूपान्तरणको लागि हुनुपर्छ God doesn't give you his word for information's sake. परमेश्वर तपाईँ र मलाई चाहिँ वचन जानकारीको लागि दिनुभएको होइन Anytime God sends his word, he expects a transformation. Something must change. जति बेला पनि परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ उहाँले रूपान्तरण चाहनुहुन्छ केही न केही परिवर्तन हुनै पर्छ And so I believe God brought us all here to this mission conference to give us a word that will help us change अनि our lives and change the world around us. म विश्वास गर्छु परमेश्वरले तपाईलाई कन्फरेन्समा किन ल्याउनु भयो भने ताकि हाम्रो जीवन जुन वचन आउँछ त्यसबाट परिवर्तन होस् हाम्रो र सारा संसारको निम्ति Your life can never be the same after this conference. यो कन्फरेन्स पछाडि तपाईको जीवन पहिलाको जस्तै हुनै सक्दैन Never the same. कहिल्यै हुने छैन The Lord showed me last night, अनि परमेश्वरले मलाई राति देखाउनु भयो or coming this morning. I have not been able to sleep well. म हिजो राति राम्रोसँग सुत्न सकेन परमेश्वरले राति देखाउनु When आउँदै the गर्दा Spirit बोल्नु भयो trouble you, don't force to sleep. You won't sleep. अनि जब पवित्र आत्माले तपाईलाई सुत्न दिनुहुन्न जबरजस्ती सुत्ने प्रयास There are नगर्नुस् निदाउनु हुने छैन three major things the Lord showed me. अनि परमेश्वरले तीनवटा कुरा देखाउनु भयो Number one, पहिलो कुरा the Lord said परमेश्वरले भन्नुभयो there are going to be 60 young men अनि उहाँले Young भन्नुभयो people. 60 जना जवानहरू हुनेछन् 60 जना जवानहरू who are coming out of this conference यो कन्फरेन्समा आउँदैछन् 60 जना आएका छन् with the same spirit and fire like the church in the book of Acts. अनि प्रेरितको समयको मण्डली And जस्तो write आगो these things down. आगो Write बोकेर them आएका down. छन् हालेलुया 60. 60 मानिसहरू 60 जना जवानहरू I छन् don't know why 60, but 60. मलाई थाहा छैन 60 किन प्रभुले भन्नुभयो तर 60 जना छन् यहाँ Number two, दोस्रो कुरा the Lord showed me परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो a lot of donkeys धेरै गधाहरू देखाउनु भयो प्रभुले that is roaming around this whole nation. अनि यो सारा राष्ट्रभरि घुमिराखेका गधाहरू देखाउनु भयो And they are not doing anything. They are just roaming around. अनि तिनीहरू चाहिँ यो देशभरि घुमिरहेछन् केही पनि गरिरहेछन् खासमा Many donkeys. धेरै गधाहरू छन् And the Lord said to me,
अनि परमेश्वरले भन्नुभयो I have many donkeys in this place, अनि उहाँले भन्नुभयो धेरै गधाहरू छन् यो ठाउँमा मेरो, but they are not making themselves available. तर तिनीहरू चाहिँ घुमिरहेछन् मेरो And he लागि said- आफूलाई दिइरहेका छैनन्। He said, the Lord said to me, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो these donkeys यी गधाहरू will become बन्ने छन् my means of transport. अनि मेरो चाहिँ मलाई बोक्ने साधन बन्ने छन् यो देशमा। And what God is saying, हालेलुया हालेलुया। that these people will become donkey that will transport Jesus to other places. अनि उहाँले भन्नुभयो यहाँ गधाहरू जस्तो भए पनि You become यिनीहरू the donkey. मलाई बोकेर येशूलाई बोकेर देशभरि लानेछन् भन्नुभयो। Many shall be donkeys. त्यो गधा जस्तै धेरैजना हुनेछन् येशूलाई बोक्ने व्यक्तिहरू। For those of you who don't know the donkeys, यदि तपाईँ कतिजनालाई गधाहरू थाहा छैन भने one revelation we have about the donkey is that he was tied up and the master needed it. He was loose, and then Jesus sat on that donkey and took him to fulfill his destiny on the cross. अनि गधाको बारेमा थाहा छैन भने परमेश्वरले प्रभु येशूले एकपटक गधा लिएर आऊ भन्नुभयो, त्यो बछाडामा उहाँ चढ्नुभयो, त्यस पछाडि यरुशलेममा उहाँ जानुभयो र त्यसरी उहाँले आफ्नो सेवकाईको लागि अगाडि बढ्नु भएको कुरा छ। So we will see people who will give themselves up as donkeys. अनि हामी त्यस्ता मान्छेहरूलाई हेर्न Alright. चाहन्छौँ जो चाहिँ गधाको रूपमा भए पनि आफूलाई प्रभुलाई दिन चाहन्छन्। Third thing the Lord showed me अनि परमेश्वरले तेस्रो कुरा जुन मलाई देखाउनु भयो is people who are sitting. I saw people sitting on mountains अनि मैले केही व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै पहाड चुचुरोमा बसिराखेको देखेँ हिमालमा, and in valleys, अनि कतिजना चाहिँ तराई जस्तो सम्म ठाउँहरूमा, and they say we are waiting. अनि तिनीहरूले भनिराखेका थिए हामी पर्खिरहेछौँ The भनेर। Lord told me they are not supposed to be waiting. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिनीहरू चाहिँ पर्खेर बस्ने होइन And खास। the reason why they are waiting अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो कारण तिनीहरू किन पर्खिरहेछन् भने is because they are looking for agencies, mission agencies abroad to send them money to go. किनभने केही छन् जसले चाहिँ बाहिरका मिसन एजेन्सीले पैसा पठाउलान् र हामी जाम्ला भनेर कुरिरहेछन् त्यस्तो And the मान्छे। Lord said, tell them they don't need mission agency to send them money. अनि परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो मिसन एजेन्सीले पैसा पठाउनु पर्दैन तिनीहरूलाई भनेर They भन्नुहोस्, should just go. उहाँहरूलाई जस्ट जानुस् भन्नुहोस्, Tell them to go. भन्नुहोस् जाऊ जाऊ And भन्नुहोस्। wherever they go, प्रभुले भन्नु I जाऊ will go जाऊ। with them. उहाँले भन्नु तिमीहरू जहाँ जान्छौ म पठाउनेछु म I दिनेछु। will meet and supply their needs. अनि उहाँले भन्नुभयो तिनीहरूको आवश्यकता म परिपूर्ति गर्ने थियो, जाऊ भन। This morning, आज बिहान I'm bringing you a very short message, म एकदम छोटो सन्देश ल्याउन चाहन्छु and I've entitled it Empowered for Mission. अनि म चाहन्छु तपाईहरू चाहिँ मिसनको लागि सशक्तिकरण भएको। Everybody say empowered सबैले भन्नुहोस् सशक्त भन्नुहोस् त, for mission. मिसनको लागि सशक्त भन्नुहोस् You, त। you can also say empowerment for mission. तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मिसनको लागि सशक्तिकरण भन्नुहोस् त। There are two important things I would say as a prelude before I go into the heart of the message. Number one, म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु सन्देशमा जानुभन्दा अगाडि यसको अलि परिचयात्मक रूपमा। anything you empower, कुनै पनि कुराबाट तपाईँ सशक्त हुनुभयो भने that a trajectory is not set before it empowered is wasteful. अनि कुनै पनि कुरा जानको निम्ति गर्नको निम्ति त्यो सशक्तिकरण भएन भने त्यो काम लाग्दैन। If you look at a balloon and you fill it with helium, अनि तपाईँ जब बाइबलमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले गिदोनलाई देख्नुहुन्छ, the helium is the empowerment. Helium हेलियम जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ is the empowerment to the balloon. अनि त्यो चाहिँ सशक्तिकरण हो। If you release it, जब तपाईँ यसलाई छोड्नुहुन्छ it will खोल्नुहुन्छ go up, यो माथि जान्छ, but it has no direction. तर यो कहाँ जान्छ भन्ने थाहा The छैन। wind will take it anywhere it अनि wants, हावा चल्यो भने त्यसलाई जताततै लैजान सक्छ and it get lost. अनि यो हराउन सक्छ Somehow it get lost, अनि यो चाहिँ हराउँछ and it हावा। doesn't reach anywhere. अनि यो It चाहिँ कहीँ doesn't पनि have, पुग्दैन it doesn't have any destination. अनि यसको कुनै पनि गन्तव्य हुँदैन। But when you look at अनि जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ the rocket, they shoot to space. तर जब रकेट जान्छ माथि गएपछि They set the trajectory. अनि उनीहरू चाहिँ कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य Then they हुन्छ empower it. अनि त्यहाँ जाने ठाउँ पत्तो लगाएर So त्यही it अनुसार takes बनाउँछ। off from the earth अनि त्यस पछाडि जब यो माथि जान्छ and lands in its orbit. अनि त्यो जहाँ जान चाहन्छ त्यहाँ It पुग्छ gets to space. अनि यो चाहिँ त्यो शून्यमा जान्छ। The reason between the two is one. अनि त्यो दुईटाको बीचमा एउटा कुरा छ, Somehow they are all empowered, त्यो दुईटैलाई सशक्त बनाइएको हो। but one doesn't have a trajectory. अनि यसो हेर्ने हो भने एउटाको चाहिँ गन्तव्य छैन। When we are going to mission, जब or हामी for मिसनको mission, लागि जाँदैछौँ our trajectory must be set.
हामीले कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। So when we are empowered by the Lord, जब हामी परमेश्वरबाट सशक्तिकरण गरिएका हुन्छौँ, we know where we're going. हामीलाई थाहा छ हामी कहाँ We जाँदैछौँ, know what we are called to do. हामी के गर्नलाई बोलाएका छौँ थाहा Our हुन्छ। vision is clear. हाम्रो भिजन क्लियर And we हुन्छ, don't स्पष्ट miss हुन्छ it. अनि हामी यसलाई गुमाउने छैनौँ। Let me read Luke 12:49. म आज लुका 12:49 पद पढ्न And चाहन्छु। behold, I sent the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. यहाँ यसरी लेखेको छ, म पृथ्वीमाथि आगो खन्याउन आएको हुँ, तर Luke chapter 12, I think verse 49. म पृथ्वीमाथि आगो खन्याउन आएको All right. हुँ, त्यो त बरु अघिबाटै सल्किसकेको भए हुने थियो। 24. Are you in 24? Luke 24, I think it's better. 24 I think it should be Luke 24:49. I think so. लुका माफ गर्नुहोस्, लुका 24 अध्यायको हो। I think it's लुका Luke 24. 24 अध्यायको But 49 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु हजुरको अगाडि। it should be 24:49. 24:49। हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो। Hallelujah. हालेलुया। Acts 1:8. अनि हामी हेर्छौँ प्रेरित 1:8 मा, Acts 1:8. प्रेरित 1:8। Just to save time, you read it. समय बचाउन म पढ्नेछु। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। So here we see very clearly that mission is spelled out, but empowerment was needed. अनि हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ कि मिसनको निम्ति सशक्तिकरण जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ छ यहाँ। The mission is clear in Matthew chapter, Mark 16, verse 15 to 16. And Jesus said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believe and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. अनि त्यहाँ बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, जब हामी मर्कुसको पुस्तकमा हेर्छौँ 16 अध्यायमा त्यहाँ भनेको छ, जाओ र सारा जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार गर, जसले विश्वास गर्छ त्यो बचाइनेछ, जसले विश्वास गर्दैन त्यो दोषी ठहरिनेछ। We're called to go. हामीलाई जानको निम्ति बोलाइएको छ। But watch this. तर एउटा कुरा याद राख्नु, God called us. हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको, Then he chose us. अनि उहाँले हामीलाई फेरि छनौट He गर्नुभयो, empowered us. उहाँले हामीलाई सशक्त बनाउनु भयो, Then he sent us. अनि हामीलाई पठाउनु भयो। So called, अनि बोलाइएको, chosen, अनि छानिएको, empowered, अनि सशक्त गरिएको, and sent. अनि पठाइएको। God would not send anybody परमेश्वरले यस्तो कुनै व्यक्तिलाई पठाउनुहुन्न who is not empowered. जसलाई सशक्तिकरण गरिएको छैन। And there are different levels of empowerment. अनि विभिन्न सशक्तिकरणको तहहरू हुन्छन्। We will be looking at some, but a different level of empowerment. अनि जब हामी हेर्छौँ जे कुरा यहाँ हेर्दैछौँ त्यो चाहिँ एउटा फरक किसिमको सशक्तिकरण हो। You can have spiritual empowerment, हामी हेर्न सक्छौँ आत्मिक सशक्तिकरण, financial empowerment, एउटा आर्थिक सशक्तिकरण, all kinds of empowerment. विभिन्न किसिमको सशक्तिकरणहरू हुन But that सक्छ। is important for the completion of the mission. अनि त्यो चाहिँ मिसनको पूर्णताको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। And it is necessary that the believer understand अनि यो बुझ्न जरुरी छ हामी सबै विश्वासीहरूले, that a continuous empowerment is necessary किनकि निरन्तर रूपमा सशक्तिकरण गर्ने कुरा चाहिँ जरुरी छ, so we can get better results. ताकि हामी अझै असल परिणाम पाउन सकौँ। Mission work अनि मिसनको काम and charity work are two different things. अनि गएर कसैलाई सेवा पुर्याउने दिने काम चाहिँ फरक कुरा I हो mean, दुईटा। the government can go into charity work, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कतिवटा विकासको कुरा चाहिँ यो च्यारिटीमा दिने कुरामा but जान cannot सक्छौँ, save anybody. They cannot provide salvation for anybody. तर त्यसले हामीलाई उद्धारमा ल्याउन सक्दैन। But we तर can do both. हामी दुईटै गर्न सक्छौँ। We can provide charity, हामी कतिजनालाई दिन सक्छौँ खाँचोको निम्ति, but we don't become a charity organization. तर हामी कसैको खाँचो पुरा गर्ने संस्था I मात्रै बन्नु mean, हुँदैन। if your country allows you to be a tax-free organization, if you're what do you call it, charity, that is fine. But God didn't call us to become a charity organization. और परमेश्वरले हामीलाई I don't know if कहिले you are पनि here. हामीलाई चाहिँ अरूको खाँचो मात्रै पुरा गर्ने संस्था बनाउनुहुन्न। कर छल्नलाई हो भने चाहिँ अर्कै कुरा हो, होइन भने चाहिँ बनाउनु हुँदैन। No, he didn't call us to become that. हामीलाई उहाँले You know what? दिने संस्था बनाउन बोलाउनु भएको होइन। Jesus did not only come to distribute bread for the poor. अनि प्रभु येशू चाहिँ गरिबको निम्ति रोटी दिन मात्रै आउनु, रोटी हुन मात्रै आउनु भएको होइन। No.
होइन, He gave bread to the poor, yes. उहाँले गरिबहरूलाई रोटी खुवाउनु भयो, He fed the 5,000, yes. 5,000लाई खुवाउनु भयो, हो। He healed the sick, yes. He did all that. अनि उहाँले रोगीहरूलाई निको पार्नु भयो, So हो। we can build rehabilitation centers for the त्यसैले sick. हुन सक्छ प्रतिस्थापना गर्ने ठाउँहरू राख्न We सक्छौँ can हामी। have food kitchen, whatever you call it, for people to eat. अनि मानिसहरूलाई गरिबहरूलाई खुवाउने can do ठाउँ that. राख्नुहोस्, मिल्छ त्यो गर्न But सकिन्छ। I tell you, if the true gospel is not preached, all these things, people would eat your food and go to hell. अनि तपाईँलाई थाहा छ यदि सुसमाचार सुनाइन भने तपाईँले दिएको खाना त मान्छेले खान्छ तर खाएर नरकमा जान्छ। And people attend your school and go to hell with the knowledge. अनि जब तपाईँले स्कुल मात्रै खोल्नुहुन्छ, स्कुलमा पढ्छन् तर आत्मा चाहिँ नरकमा जान्छ। That is why we need some spiritual empowerment. त्यसैले हामीलाई आत्मिक सशक्तिकरण चाहिन्छ। That by the time they leave our schools and leave our food kitchen, these guys, the gospel has penetrated through their heart. They are living with our food plus our gospel. अनि तपाईँलाई थाहा छ जब मानिसहरूलाई हामी आत्मामा हामी सिकाउँछौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, तिनीहरू आउँछन्, खान्छन्, हाम्रो स्कुलमा पढ्छन् र त्यस पछाडि उद्धार र मुक्तिमा प्रवेश गर्छन्। So we need empowerment. Everybody say we need empowerment. सबैले भन्नुहोस् हामीलाई सशक्तिकरण चाहिन्छ No, भन्नुहोस्। say that strong. I need to be empowered. मलाई सशक्तिकरण चाहिन्छ Say after भन्नुहोस्। me, I need spiritual empowerment. भन्नुहोस् मलाई आत्मिक सशक्तिकरण चाहिन्छ। That is the first. Spiritual empowerment. पहिलो कुरा चाहिँ आत्मिक सशक्तिकरण चाहिन्छ। Anybody that attempt to go into missions without spiritual empowerment, you will just become a tourist in another nation. अनि तपाईँ कुनै देशमा जानुहुन्छ र आत्मिक सशक्तिकरण छैन भने तपाईँ चाहिँ टुरिस्ट मात्रै हो त्यो देशमा। No, you are just a tourist on adventure. अनि तपाईँलाई थाहा छ कुनै यात्रामा गएको टुरिस्ट जस्तो मात्रै हुन्छ। And sometimes the demons in the city will say, Jesus, we know, Paul, we know, who are you? अनि त्यस पछाडि त्यस्ता मान्छेलाई दुष्ट आत्माले आएर भन्छ येशू म चिन्छु, पावल म चिन्छु, तिमी चाहिँ को हो, तँ चाहिँ को होस् भन्छ। Because they can recognize you in the spirit किनभने आत्मामा चिन्छन् यिनीहरू त that विश्वासी। you are just another tourist that has come to town. I think I must come down. अलिकति म एकछिन पछाडि त्यो कुरामा आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। Because I'm beginning to feel this thing. किनभने म तल आउन चाहन्छु, मैले अब अनुभव गर्न थालिसकेँ यो कुरालाई। Beginning to feel it. मैले अनुभव गर्नुपर्छ। I'm beginning to feel it. मैले अनुभव गर्न थालेँ यो कुरालाई। No, for me, it was not a soft gospel that saved me. मेरो लागि चाहिँ सुसमाचार चाहिँ एकदमै नरम सुसमाचार थिएन जसले मलाई बचायो। No, because those kind of gospel, they don't save me. अनि यस्ता किसिमका सुसमाचारले मलाई बचाएको होइन। The gospel that saved me अनि जुन किसिमको सुसमाचारले मलाई बचायो was the gospel with the demonstration of the power of God. अनि यो यस्तो सुसमाचार थियो जो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिको प्रकटीकरणमा थियो। The people who preached to me, they were prayerful people. अनि यस्ता मानिसहरू जसले मलाई सुसमाचार सुनाए तिनीहरू प्रार्थना गर्ने मानिसहरू थिए। And I felt it when they spoke to me. अनि जब तिनीहरूले मसँग बात गरे मैले थाहा पाएँ त्यो। I felt power being transferred into me. I अनि मैले felt थाहा पाएँ something. त्यो शक्ति म भित्र आइराखेको थियो भन्ने मैले थाहा I पाएँ। told you yesterday, I used to be a Muslim. अनि तपाईँलाई थाहा छ पहिला म एउटा मुस्लिम थिएँ भन्नुहुन्छ And I was a radical Muslim. अनि एउटा एकदमै खरो मुस्लिम। I was in an Islamic school. अनि उहाँ चाहिँ एउटा इस्लामिक स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। Every morning before we eat, we recite a chapter in Quran. अनि हरेक दिन खाना खानुभन्दा अगाडि कुरानको एउटा च्याप्टर उहाँले भन्नै I पर्थ्यो know them कन्ठ। all off head. अनि यो चाहिँ दिमागमै कन्ठ थियो। Surah to Falak, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I learned all the verses because if you don't do it, you will not get food to eat. अनि तपाईँलाई थाहा छ उहाँले अहिले जसरी भन्नुभयो त्यसरी उहाँले कण्ठस्थ गरेर त्यो कुरानको कुरा भन्नुहुन्थ्यो किनभने त्यो भनेन भने खाना पाइथेन। We learned them all. अनि खाना पाइँदैन थियो। Ya ayyuhal ladzina wa amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum wa la'allakum tattaqun. I can tell you many Quran verses and convert you to become an Islamic person. But you see, to get me to become born again, you cannot preach this sugar-coated gospel to me. अनि तपाईँलाई थाहा छ उहाँले भन्नुहुन्छ यी सबै मैले कण्ठ गरेको थिएँ तर एउटा कुरा यस्तो व्यक्ति परिवर्तन हुने हो भने त्यो मरेको सुसमाचार बाँडेर चाहिँ हुँदैन। It has to be a gospel that is backed by the power of the Holy Spirit. यो चाहिँ यस्तो सुसमाचार हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिले सशक्तिकरण गरेको सुसमाचार। Maybe the storytelling gospel can save some kind of people, but our kind, कुनै सामान्य मान्छेलाई सामान्य सुसमाचारले our बचाउँछ kind, तर उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई it is called this kind goeth not out except by prayer and fast. That अनि is our kind. यो यस्तो खालको हो जसलाई यो दुष्ट आत्मा चाहिँ प्रार्थना र उपवासले मात्र जान्छ भने जस्तै हो। So you know,
Jesus said to the disciples, त्यसैले हामीलाई थाहा छ येशूले चेलाहरूलाई I have भन्नुभयो set your trajectory. अनि तिमीहरूको चाहिँ गन्तव्य मैले I said, तोकेको छु go preach my gospel to the world. अनि गन्तव्य यो हो, जाऊ र संसारलाई सुसमाचार सुनाऊ I have organized your structure for you. अनि उहाँले भन्नुभयो मैले तिमीहरूको निम्ति रूपरेखा कोरेको छु Jerusalem, यरुशलेम Judea, यहुदिया Samaria, सामरिया uttermost part of the earth. अनि जगतको अन्त्यसम्म I've told you all that. अनि अधिकारको साथमा But wait तर जानुभन्दा अगाडि until पर्ख you are endued with power from on high. ओ माथिको शक्तिले म तिमीहरूलाई भर्नेछु पहिला Every attempt to preach the gospel सुसमाचार सुनाउने हरेक प्रयासमा without the backing of the Holy Ghost is fatal. पवित्र आत्माको सशक्तिकरण छैन भने त्यो व्यर्थ छ Maybe it will give you church members, but not Christians. यो वास्तवमा मण्डलीकाहरूलाई त हुन्छ होला तर यो विश्वास नगरेकाहरूलाई हुँदैन But Jesus did not just got followers, he got disciples. तपाईलाई थाहा छ येशूले पछ्याउने भिड मात्रै होइन चेलाहरू तयार Because पार्नुभयो। the man himself was empowered before he began his ministry. किनकि उहाँ आफै पनि आफ्नो सेवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सशक्त हुनुभयो Luke chapter 14, लुका 14 अध्याय हेर्यौं भने we are told that Jesus, after he was baptized, अनि verse हामी- number 1, was led by the Spirit into the wilderness. हामीलाई थाहा छ प्रभु येशू Verse जब 1. सेवाकाई सुरु गर्नुभयो उहाँ चाहिँ आत्माद्वारा परीक्षित हुनको निम्ति मरुभूमिमा डोर्याइनु भयो After 40 days, he came back, verse number 14. अनि 14 पदले भन्छ 40 दिन पछाडि उहाँ आउनुभयो He फर्केर returned in the power of the Holy Spirit. त्यस पछाडि लेखेको छ पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ निस्किनु भयो Verse 18, अनि यो चाहिँ वास्तविक हो he stood up in the temple and said, अनि उहाँ चाहिँ मन्दिरमा खडा भएर the भन्नुभयो Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. अनि उहाँले भन्नुभयो To preach the परमप्रभुको gospel. आत्मा म माथि छ सुसमाचार प्रचार गर्नलाई So, come again. Oh, look for, they are put 14. The Lord have mercy on them. But watch this. Luke chapter 4, लुका 4 yeah. अध्यायमा verse 1. 1 मा Filled with the Holy Spirit. अनि उहाँले भन्नुभयो पवित्र आत्माले भरियो Verse number 14. अनि 14 पदमा Return in the power of the Holy Ghost. अनि उहाँले त्यहाँ लेखेको छ Verse number 18. अनि 18 पदमा Anointed by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा अभिषिक्त Before Jesus preached one message, प्रभु येशूले एउटा सुसमाचार प्रचार he गर्नुभन्दा was अगाडि filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्माले भरिनु भएको थियो He has the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्माको शक्ति And he थियो was anointed. अनि उहाँ अभिषिक्त हुनुहुन्थ्यो If your master began that way, who are you to start without the empowerment of the Holy Ghost? तपाई त्यो गर्नु भएको छैन भने तपाई को हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा बिना खडा हुन सक्ने And this will shock you. अनि यो छक्क पार्नेछ The तपाईलाई message यो or सन्देश the title of his message, his first message ever preached is I am anointed. अनि सबभन्दा पहिलो कुरा That is the title of his first उहाँले message. पहिलो सन्देश चाहिँ त्यो थियो म अभिषिक्त छु That is the title. I told you I'm feeling this thing. That is the title of his first message. I am anointed. प्रभु येशूको सबभन्दा पहिलो सन्देशको शीर्षक थियो म अभिषिक्त छु Today our titles, आज हाम्रो शीर्षक के छ 7 ways of becoming successful. सफल हुने 7 वटा तरिका भनेर हामी बाँड्छौँ वचन 8 ways you can build a good church. राम्रो मण्डली बनाउने 8 वटा तरिका भनेर भन्छौँ हामी But when Jesus stepped on this earth, तर जब प्रचार गर्नमा खडा at the हुनुभयो, beginning of its mission, उहाँको मिसनको पहिलो पटक He सुरु भयो। said, उहाँले भन्नुभयो my first message to you मेरो पहिलो सन्देश तिमीहरूलाई is I am anointed. त्यो यो हो कि म चाहिँ अभिषिक्त छु You need the Holy Ghost empowerment तपाईलाई पवित्र आत्माको सशक्तिकरण to चाहिन्छ become an effective preacher, कुनै पनि एउटा राम्रो प्रचारक an हुनलाई effective missionary. एउटा प्रभावकारी मिसनरी Let बन्नलाई me show you this and then we'll take off. हामी एउटा कुरा देखाउँछौँ अनि हामी फेरि उड्न जानेछौँ After all, it's just 11 o'clock. यो पढेपछि हामी उड्नेछौँ रे आमेन Don't mind me. Don't mind me. Sometimes I become a bad boy, but we'll be all right. दुःख नमान्नुहोस् कहिलेकाहीँ म यस्तै गर्छु भन्नुहुन्छ Hold on. Romans 10:14. हामी रोमी 10 अध्यायको 14 Say, how then पद shall they call on him in whom they have not believed? तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसले कसरी And पुकार्ने how shall they believe in him whom they have not heard? जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास And गर्ने how shall they hear without a preacher? र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने So watch this. अब त्यसैले हेर्नुहोस् एकचोटि He did not say how can they hear अनि उहाँले भन्नु भएन कसरी सुन्छन् without a तिनीहरूले? pastor. एउटा पास्टर बिना कसरी सुन्छन् भन्नु भएन उहाँले He didn't say how can they hear without a teacher.
उहाँले एउटा शिक्षक बिना कसरी सुन्ने भन्नु He भएन didn't say, how can they hear without an apostle? उहाँले एउटा प्रेरित बिना उनीहरू सुसमाचार कसरी सुन्ने भन्नु भएन Because God doesn't care about titles. किनभने परमेश्वरलाई हाम्रो पदसँग मतलब छैन He said, when it comes to mission, जब तिमी मिसनको लागि I आउँछौ am not interested in apostles and pastors and teachers. It's not my case. A Oh. preacher is a preacher. एउटा प्रचारक हो मलाई पास्टर अगुवाई हो भन्ने कुनै पनि शीर्षक पदसँग मतलब छैन And this morning I came with an announcement to you अनि म आज बिहान यो एउटा तपाईलाई समाचार लिएर आएको छु that every one of you sitting under the sound of my voice, you are a preacher. तपाईहरु जतिजना मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ I say you are a preacher तपाई प्रचारक हो because the Lord made you a preacher. किनकि परमेश्वरले तपाईलाई When प्रचारक He said, बनाउनु go भएको ye into the world and preach the gospel, किनभने you are a preacher. उहाँले भन्नुभयो जब उहाँले भन्नुभयो जाऊ र सुसमाचार प्रचार गर तपाई प्रचारक हो Say, I'm a preacher. सबैले भन्नुस् म प्रचारक I हुँ preach the gospel. म सुसमाचार बाँड्छु भन्नु Say, I don't need a platform on the pulpit to preach. मलाई पास्टर भएर बस्नु छैन पुलपिटमा म प्रचारक हो I'm a preacher in my home. म चाहिँ घरमा प्रचारक हुँ I'm a preacher in my community. मेरो समुदायमा प्रचारक I'm a हुँ preacher in my school. मेरो स्कुलमा म प्रचारक I'm हुँ a preacher in the shopping mall. म शपिङ मलको I'm a प्रचारक हुँ preacher in that village. अनि त्यो गाउँमा Oh, प्रचारक I'm हुँ a preacher in that office. I'm a preacher. म त्यो अफिसमा प्रचारक हुँ Listen. प्रचारक हुँ Because you are a preacher, किनकि तपाईँ प्रचारक हुनुहुन्छ there should not be any sinner in the world. त्यहाँ अरू कुरा हुनु दिएन Because if you look at what he said, किनभने जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो for them to believe, उनीहरूको लागि विश्वास गर्नु to चाहिँ be saved, बचाउनको लागि they must hear. तिनीहरूले सुन्नुपर्छ For बस्नु them to hear, अनि उनीहरूले सुन्नका there निम्ति must be a preacher. एउटा प्रचारक हुनै And पर्छ if there's a preacher, अनि एउटा प्रचारक then जबसम्म the छैन preacher must preach किनभने त्यो प्रचारकले प्रचार so गर्नै that the पर्छ sinner will hear, अनि ताकि मानिसले सुन्न believe, सकोस् and be saved. अनि विश्वास गर र बाँच You know what? तपाईँलाई थाहा छ We don't preach हामी प्रचार मात्रै गर्दैनौँ because we are not empowered by the Holy Ghost. हामी प्रचार किन गर्दैनौँ किनकि हामीमा सशक्तिकरण छैन You know, somebody told me, कसैले भन्यो मलाई I feel so shy preaching. मैले सुसमाचार प्रचार गर्न कस्तो निराश हुन्छु म I looked at her from top to bottom. अनि उहाँले भन्नु म त्यो मान्छेलाई मैले माथिदेखि I तलसम्म feel हेरेँ shy preaching. अनि उसले भने मलाई दुःख लाग्छ I'm प्रचार scared गर्दा preaching. म प्रचार I'm गर्न afraid to डराउँछु preach. म प्रचार गर्न असफल You हुन्छु don't have the Holy Ghost. अनि उनीहरूसँग No, you छैन don't have the Holy Ghost. पवित्र आत्मा छैन You have something else, but not the Holy Ghost. अरू केही हुन You are सक्छ filled with religion, not the Holy Ghost. तपाईको डर छ धर्म छ तर पवित्र आत्मा हुनुहुन्न Because if you have the Holy Ghost, किनकि तपाईसँग पवित्र you आत्मा shall हुनुहुन्छ भने receive power. किनभने तपाईसँग शक्ति हुन्छ Shyness पवित्र will disappear from your heart. आत्मा। लाज हराएर Courage जानेछ। and boldness will rise up within you. साहस आउनेछ तपाईभित्र No believer who is filled with the Holy Ghost will back up from any human being. पवित्र आत्माले भरेको कुनै पनि विश्वासी पछाडि हट्दैन No, सुसमाचारबाट। look at how daring our dear lady is and the husband. अनि हेर्नुहोस् यहाँ बस्नु भएको No. जवान उहाँहरू कति साहसी They हुनुहुन्छ couldn't do what they are doing or what they did without the empowerment of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा नभएको भए उहाँहरूले गरेको गर्न सक्नुहुने The थिएन level of courage they demonstrated, अनि- it did not come by education. Yes. Education couldn't give them that courage. अनि उहाँहरूले जुन काम गर्नु भएको छ शिक्षाद्वारा आएको होइन त्यसले गर्न सक्दैन And no theological seminary will teach you to be that अनि courageous. ईश्वर शास्त्रीय सेमिनरीले पनि सिकाउन सक्दैन त्यो In कुरा fact, when you go there, you enter into a cemetery, you come back like dead man. अनि जब तपाईँ कतिजना ईश्वर शास्त्र पढ्न जानुहुन्छ मरेको मान्छे It's जस्तो the Holy Ghost यो पवित्र आत्मा मात्रै हो that gave them that empowerment. त्यो सशक्तिकरण दिन सक्ने Listen, सुन्नुहोस् without the Holy Ghost, पवित्र आत्मा बिना you are just as ordinary as any human being. तपाईँ चाहिँ एउटा सामान्य मानिस I मात्रै हो repeat, without the Holy Ghost, पवित्र आत्मा बिना you are just as ordinary as any ordinary being with Bible knowledge in your head. तपाईँ चाहिँ एउटा दिमागमा बाइबल नलेज भएको एउटा सामान्य मान्छे मात्रै हो Oh, I'm telling you, the thing that transforms a person's life is not Bible knowledge, it's spiritual knowledge. तपाईलाई थाहा छ जुन कुराले तपाईँ र मलाई परिवर्तन गर्छ त्यो बाइबलको शिक्षा होइन आत्मिक शिक्षा हो Bible knowledge is to know the Bible, spiritual knowledge is to know the God of the Bible. बाइबल नलेज चाहिँ बाइबललाई बुझ्नलाई होला तर आत्मिक शिक्षा चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नलाई हो And that is why when we go on mission, त्यसैले जब हामी मिसनमा जान चाहन्छौँ we say to ourselves, हामी आफैले आफैलाई भन्छौँ we are not interested हामीलाई चासो छैन in the wisdom of man, मान्छेको बुद्धिसँग चासो छैन intellectualism. मानिसको ज्ञानसँग We want our preaching हाम्रो प्रचार चाहिँ not necessarily with eloquence, अनि कतिवटा शब्दहरूसँग होइन but with the power of the Holy Spirit. तर पवित्र आत्माको शक्तिमा हो Because you know what? किनभने तपाईलाई थाहा छ What brings salvation
जे कुराले मुक्ति ल्याउँछ is the gospel preached under the influence of the Holy Ghost. पवित्र आत्माको प्रभावमा सुसमाचार बाँडेकोले मात्रै हो Jesus in Luke chapter 4 verse 18, when he finished preaching that message, he didn't call for altar call. The demons came voluntarily. अनि तपाईँलाई थाहा छ जब प्रभु येशूले प्रचार they came गरिसक्नुभयो लुका voluntarily. 4 अध्यायमा दुष्ट आत्मा भागेर गयो उहाँले अल्टर कलमा बोलाउनु भएको होइन Voluntary. Voluntary. And number 2 example, in the book of Acts, after Peter has preached under the influence of the Holy Ghost, he didn't make an altar call. The people voluntarily say, men and brethren, what shall we do to be saved? तपाईँलाई थाहा छ जब पत्रुसले पवित्र आत्माको अभिषेक पाएपछि प्रचार गर्यो उसले अल्टर कल दिएको होइन मानिसले भने म बाँच्नलाई के गरौँ You need the empowerment of the Spirit. तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्माको सशक्तिकरण तपाईँलाई चाहिएको छ I'm praying for you म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछु that the Holy Ghost will empower you पवित्र आत्माले सशक्त बनाउनु भएको होस् to तपाईँलाई become effective missionaries or preachers अनि तपाईँ एकदमै प्रभावकारी मिशनरी र प्रचारक बन्नको निम्ति in this land. And wherever God will take you. परमेश्वरले जता पनि लानुहुन्छ जानको निम्ति I don't have the whole day talking. तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण Because कुरा very soon I'll be out of time, not out of words. तपाईँलाई थाहा छ मेरो समय सिद्धिने छ तर भन्ने कुरा बाँकी छ अझै But the gospel that doesn't go forth with power त्यो सुसमाचार जो शक्तिसँग जाँदैन does not produce the results. त्यसले कहिल्यै पनि प्रमाण ल्याउँदैन The power must back it. अनि शक्तिले त्यो पछाडिबाट धकेलिएको I will हुनुपर्छ show you how we do it. अनि म तपाईँलाई देखाउँछु हामी कसरी I'll गर्छौँ just show you a scripture I've been reading. I've been preaching about it for so long. म एउटा पद तपाईँलाई देखाउँछु जो मैले धेरै I have दिनदेखि preached, प्रचार I have गरिराखेको preached छु from this chapter of the Bible so much that people thought I wrote it. अनि यति धेरै प्रचार गरे उहाँले त्यो वचन यति प्रचार गर्नुभएछ कि No, seriously. मानिसले भनेछ उहाँले नै लेखे हो तपाईँले लेखेको हो भनेर सोध्यो अरे 2 Kings chapter 7. अनि कतिजना मान्छेले भने Then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 shibali for a shekel at the gate of Samaria. So an officer on whose hand the king leaned answered and said to the man of God, look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? Verse number 4, if we say we will enter in the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now therefore come and let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. And if they kill us, we shall only but die. Try and see if you come to the verse number 4. Try. म सिधै 4 पदलाई पढ्नेछु दोस्रो राजा 7 अध्यायको 4 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ म हजुरको अगाडि पढ्नेछु यदि हामी सहरभित्र जाउँ भनी भन्यौँ भने त्यहाँ अनिकाल छ र हामी मर्नेछौँ अनि यहाँ बस्यौँ भने पनि हामी मर्नेछौँ यसकारण अब हामी आरामीहरूको छाउनीमा गएर समर्पण गरौँ यदि उनीहरूले हामीलाई छोडिदिए भने हामी बाँच्नेछौँ यदि मारे भने पनि हामी मर्नेछौँ Thank you. Verse 5. And they arose at twilight to go to the camp and the Syrians, the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrians' camp, to their surprise, no one was there. अनि जब यहाँ 5 पदमा हामी पढ्छौँ तब तिनीहरू साँझपख उठेर आरामीहरूको छाउनीतिर गए जब तिनीहरू छाउनीको छेउमा आइपुगे तिनीहरूले त्यहाँ एउटै मानिस पनि देखेनन् For the Lord has caused the army of the Syrians to hear a noise of chariot and the noise of horses, the noise of a great army. So they said to one another, look, the king of Israel is high against us, the kings of Hittite and the kings of Egyptians who attack us. Therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tent, their horses, their donkeys, and they fled for their lives. किनकि परमप्रभुले आरामीहरूलाई रथ र घोडाहरू र एक ठुलो सेनाको आवाज सुन्न लाउनु भएको थियो ताकि उनीहरूले एकअर्कालाई भने हेर त इजरायलका राजाले त हामीलाई आक्रमण गर्न हित्ती र मिस्रीहरूका राजाहरूलाई भाडामा ल्याएका छन् यसैकारण उनीहरू साँझमा आफ्ना पालहरू घोडाहरू र गधाहरू छोडेर ज्यान बजाएर भागेका थिए छाउनी पनि त्यसै लथालिङ्गै थिए Now let's go to the verse number 10 as we run it up. अब 10 पद हामी पढ्नेछौँ अन्तमा It says, and they went out and called the gatekeepers of the city and told them, saying, we went to the Syrians' camp, and surprisingly, no one was there, not a human sound, only horses and donkey, tied
and the tent intact. तब तिनीहरू गएर सहरका ढोकाका पालेहरूलाई बोलाएर भने हामीहरू आरामी छाउनीमा गयौँ र एउटै पनि मानिस देखेनौँ, कसैको केही आवाज छैन, घोडाहरू र गधाहरू त्यत्तिकै बाँधिएका छन् र पालहरू पनि त्यसै छोडिएका छन्। Now let me show you a few things from this scripture. म एउटा दुईटा कुरा हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। Here is a city called Samaria that is in big trouble. अनि एउटा सामरिया भन्ने सहर छ, समस्यामा छ, Famine. अनि त्यहाँ अनिकाल परेको छ, They have no solution to the famine. अनि अनिकालको कुनै समाधान छैन। People were killing their children, they were eating it. अनि मानिसहरूले आफ्नै बच्चाहरू मारेर खाँदै थिए, Feces of animal were being eaten. अनि कतिवटा पशुका कतिवटा, That is how bad the situation was. अनि त्यस्तो किसिमको अवस्थामा तिनीहरू गइराखेका थिए। Today there is famine in the world. अहिले संसारमा त्यस्तै अनिकाल छ, Not a famine for food, यो खानाको अनिकाल होइन, but a famine for the word of God. परमेश्वरको वचनको अनिकाल हो। God is being pushed out of society. अनि अहिले समाजबाट परमेश्वरलाई धकेलिएको Today छ। right is termed to be wrong and wrong is termed to be right. गलतलाई सही भनिँदैछ, सहीलाई गलत भनिँदैछ। We can be diplomatic and religious about it, but it's all over our faces. They are even forcing this ideology into our throat. अहिले भन्ने हो भने हामी कतिवटा कुरामा एकदमै दिमाग लगाउने किसिमको मान्छे भएको छौँ र त्यो किसिमको नियति हामीभित्र हालिएको छ। It's only God who knows what is going to happen to the next generation if we don't do something about this. अनि हामीले केही गरेनौँ भने परमेश्वर मात्रै जान्नुहुन्छ आउने पुस्तालाई के हुनेछ भन्ने कुरा। There is famine everywhere, अहिले भन्ने हो भने चारैतिर अनिकाल all छ, over the world. अनि यो संसारको In चारैतिर, Europe, युरोपमा हेर्नुहोस्, America, अमेरिकामा even हेर्नुहोस्, Asia अनि एसियामा हेर्नुहोस्, and Africa. अनि अफ्रिकामा The हेर्नुहोस्, famine of the gospel. अनि सुसमाचारको खडेरी छ। And God is looking for men who will go and solve that famine situation. अनि परमेश्वर यस्ता मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ जो जान्छ र त्यो खडेरीलाई निको पार्छ। But when the call came in the city, तर जब यो किसिमको कुरा यो सहरमा आयो, nobody was available. अनि त्यहाँ चाहिँ कोही पनि मान्छे थिएन, They could not find anybody who would take this challenge. अनि यो चुनौतीलाई लिने कोही पनि मान्छे त्यो सहरमा थिएन। And I know the word of God. अनि मलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन Isaiah chapter 55, यसया 55 अध्याय verse 11. अनि 11 पदले भन्छ, It says, so be it the word that goeth forth out of the mouth of the Lord shall not return unto it void, but it shall accomplish the purpose for which it was sent, and it shall prosper therein. So I can imagine. अनि वचनले यसरी भन्दछ, मेरो मुखबाट निस्केको वचन एउटा पनि खेर जाने छैन जबसम्म त्यो जानेछ र त्यसले जमिनलाई भिजाउने छैन, मेरो वचन खेर जाने छैन। So I can imagine. अनि म The भन्न word चाहन्छु, of God is moving around, the prophetic word. अनि The आज nations. परमेश्वरको वचन चाहिँ We've got to वास्तवमा change this nation. नेसनको लागि, यो राष्ट्रको The लागि farming is अगम terrible. पानीको रूपमा जाँदैछ। And he can't find anybody in the city. अनि त्यहाँ कुनै सहरमा मान्छे थिएन, The word want to go back, he can't go back. अनि जो मान्छे अगाडि जान चाहन्छ पछाडि आउन सक्दैन, So he went out of the city. अनि ऊ चाहिँ त्यो जान And नसकेपछि lo सहर and बाहिर behold, आउँछ। 4 lepers were sitting there. अनि त्यस पछाडि त्यहाँ मानिसहरू बसिराखेका छन्, And he entered into their hearts. अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ पस्छ त्यो सहरभित्र। To understand this very well, अनि यसलाई अलिकति बुझ्नको निम्ति you must know the culture at that time. अनि त्यति बेलाको संस्कृतिलाई हेर्नुपर्छ। Lepers were non-entities. अनि त्यति बेला वास्तवमा भन्ने हो भने Lepers live in their own colony. कुष्ठरोगीहरू चाहिँ मानिस गनिँदैन थिए नै, आफ्नै ठाउँमा बस्थे उनीहरू। Lepers are not allowed अनि त्यो कुष्ठरोगीहरूलाई to अनुमति थिएन, mingle with the normal people. सामान्य मान्छेसँग भेट्ने थिएन। So these guys were out of the city. अनि यी मानिसहरू चाहिँ सहर बाहिर थिए, Non-entities. यिनीहरू चाहिँ मानिस They are not recognized. तिनीहरूलाई चिनारी थिएन, They are in a minority. तिनीहरू एकदमै सानो They are मानिसहरू थिए, marginalized. तिनीहरू एकदमै तल राखिएका They are व्यक्तिहरू थिए। stigmatized. तिनीहरूलाई एउटा They किसिमको have no class. तिनीहरूलाई केही एउटा तिनीहरूको कुनै स्तर Because थिएन। in society we have the upper class, middle class, working class, low class, and those without class. अनि त्यहाँ मानिसहरू छन्, कोही No चाहिँ class. माथि तल अनि तल्लो तह र कोही पनि No class. कुनै कुनै मानिस हुन्छ जसको कुनै तह नै छैन। But God used these ones तर परमेश्वरले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो to change the situation in the country. अनि देशको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि। Can you imagine तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ that God used such a small city, अनि परमेश्वर जो चाहिँ a एउटा small nation like Nepal, अनि परमेश्वरले एउटा सानो यो राष्ट्रलाई to change the whole world? अनि यो सबै कुरा ल्याउनको निम्ति Because नेपालमा, powerful preachers are coming from this nation. अनि तपाईँलाई थाहा छ किनकि शक्तिशाली प्रचारक यो देशबाट आउँदैछन्, I mean, powerful men and women of God किनभने शक्तिशाली मानिस पुरुष र are स्त्री coming out of this nation and going to America and going to Europe and going to other parts of the world and building churches, transforming lives, and establishing God's kingdom in a powerful way, sparking revivals. तपाईलाई थाहा छ हाम्रो यो सानो देशबाट मानिस स्त्री पुरुष अमेरिकामा जाँदैछन्, विभिन्न ठाउँमा चर्च प्लान्ट गर्दैछन् र उनीहरूले एउटा ठुलो जागृति ल्याउँदैछन्।
आमेन। 4 lepers. अनि त्यहाँ चाहिँ 4 जना कुष्ठरोगी छन्। They have no strength. जो यस्तो व्यक्तिहरू But जोसँग God शक्ति used छैन, them. God used them. तर उहाँ परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। Let me show you a few things. एउटा दुईटा कुरा देखाउन चाहन्छु। Number 1, एउटा कुरा, these lepers, यी जति पनि कुष्ठरोगी थिए they were free. तिनीहरू स्वतन्त्र थिए, They were free. तिनीहरू स्वतन्त्र थिए They were available. अनि तिनीहरू चाहिँ उपलब्ध थिए। They were not bound by the systems in the city. अनि त्यो सहरमा जस्तो किसिमको नियम छ त्यसमा बाँधिएका थिएनन्। They were free. तिनीहरू स्वतन्त्र थिए, They were available. तिनीहरू उपलब्ध थिए, They were out of the city. तिनीहरू सहरबाट बाहिर निस्केका थिए। Those in the city were bound. किनभने सहरभित्र जो थिए तिनीहरू चाहिँ Those in बन्धनमा the परे city were not available. अनि त्यो सहरभित्र भएका उपलब्ध But थिएन, these lepers were. तर यी कुष्ठरोगीहरू थिए। I'm here to tell you, म तपाईँलाई भन्नलाई छु, God is not looking for your ability तपाईँ र मेरो क्षमता परमेश्वरले खोज्नु भएको or होइन, your availability. तर तपाईँ र मेरो उपलब्धता खोज्नु No, भएको। you must understand that what He needs to empower you is your availability and not your ability. परमेश्वरले हामीलाई के चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो उपलब्धता हो, हाम्रो क्षमता होइन। And so when Moses said, I can't speak, God said, I'm not interested in whether you can speak or not. I'm interested in your availability. I'll take care of that issue. अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मोसाले भने प्रभु म बोल्न सक्दैन, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त कस्तो छस् त्यो होइन, तर त उपलब्ध छस् कि नै त्यो चाहियो मलाई। No, don't say I don't have. अनि उसले भने होइन मसँग छैन, I'm not a preacher like this man. म चाहिँ यो प्रचार गर्न सक्दैन, यो I'm not मान्छे a जस्तो। preacher like that woman. त्यो स्त्री जस्तो म प्रचार गर्न No, सक्दैन you may भन्नुहुन्छ not have होला। what she have. त्यो व्यक्ति प्रचारक जस्तो You तपाईँ may नहोला, not have what I have. उहाँसँग भएको हामीसँग But नहोला, you have something. तर तपाईँसँग केही छ, And God uses what you have किनकि परमेश्वरले तपाईँसँग जे छ त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, to use you. तपाईँलाई प्रयोग गर्नको निम्ति। God will use what you have तपाईँसँग जे छ त्यही प्रयोग to make गर्नुहुन्छ। His name known to the nations. राष्ट्रहरूले उहाँको नाउँ चिन्नको लागि। Listen, सुन्नुहोस्, Moses has a rod, मोसाको एउटा and God लट्ठी थियो, used that rod. अनि त्यो लौरोलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। Peter had a shadow. उसको छाया थियो God पत्रुसको, used that shadow. परमेश्वरले छाया पनि प्रयोग गर्नुभयो। Apostle Paul had an handkerchief, पावलको चाहिँ एउटा रुमाल and थियो, God used that handkerchief. अनि परमेश्वरले त्यो रुमाल पनि प्रयोग गर्नुभयो। When God met Apostle Paul, जब परमेश्वरले प्रेरित he पावललाई was भन्नुभयो, carrying letters. अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ आइराखेको थियो चिठीहरू, Letters. उसले चिठी So पठाइराखेको थियो, God used him to write letters to us. अनि उसले चिठी बोकेर गएको Look at all the कारणले letters he wrote. परमेश्वरले चिठी नै प्रयोग गर्नुभयो। Because the man was a letter writer. किनकि त्यो मान्छे चाहिँ चिठी लेख्ने मान्छे थिए पावल। I said, what do you have? म भन्छु के छ God तपाईँसँग? looked at Moses and said, Moses, परमेश्वरले मोसेसलाई stop भन्नुभयो, giving me an excuse of your weakness. तेरो कमजोरीलाई I भन्नु created you in my image. I know you before you were formed in your mother's womb. त आफ्नो गर्भमा आमाको गर्भमा हुनुभन्दा अगाडि मैले तँलाई चिनेको, Moses, मैले तँलाई बनाएको छु। shut up. चुप लाग मोसा, I know you before you were formed in your mother's womb. आफ्नो आमाको गर्भमा हुनुभन्दा अगाडि मैले तँलाई चिनेको छु। God said to Moses, अनि परमेश्वरले मोसालाई what do भन्नुभयो, you have in your hand? तेरो हातमा के छ? Stop telling me I don't have this. भन्न छोड कि मसँग छैन, Stop saying I don't have that. मसँग त्यो छैन Your भन्न छोड। excuses has paralyzed you. त्यो जति पनि बहाना बनाउँछौ त्यसले प्यारालाइज I said your excuses सब बहाना थाहा has छ मलाई। paralyzed you. तिमीहरूलाई चाहिँ अहिले कुचो But if बनाएको you छ, only look at what you have, तर जे छ त्यसमा हेर। it may just be a rod in your hand. हुन सक्छ एउटा लौरो मात्रै होला। God told Moses, परमेश्वरले मोसालाई with this भन्नुभयो, rod, यो रडले you will do signs. तैँले अचम्मको काम गर्ने I declare to you, म तपाईँलाई घोषणा गर्छु, you may not have what Pastor Wamam has. पास्टर वाबाङसँग नभएको कुरा You may not have what I have. उहाँसँग भएको नहोला, You may not have all these big men and big women of God have. यहाँ महान परमेश्वरका दासहरूसँग भएको But तपाईँसँग you have नहोला, something. तर तपाईँसँग केही न केही छ। You have something. तर तपाईँसँग केही न I केही said you छ, have something. तपाईँसँग छ, You have something. तपाईँसँग छ। So go with that understanding. अनि त्यो बुझाइबाट जानुहोस्, Receive an empowerment. त्यो सशक्तिकरण Because it लिनुहोस्। will be a normal rod. यो एउटा सामान्य लौरो हुनेछ, But when you put it down, तर तपाईँले जब राख्नुहुनेछ by the time you take it back, फेरि तपाईँले लिनुभन्दा अगाडि it becomes the rod of God. यो चाहिँ परमेश्वरको लौरो हुनेछ। हालेलुया, It becomes the rod of God. यो चाहिँ परमेश्वरको लौरो The same बनिसक्छ। rod त्यही लौरो that you use to shepherd the sheep. तपाईँले त्यो भेडा चराउन प्रयोग गरेको लौरो Very common. एकदम सामान्य। Before, पहिला चाहिँ एकदमै it was सामान्य, just a stick in your hands. यो हातमा मात्रै हुन्थ्यो पहिला, But now,
तर अहिले it is the rod of God. यो चाहिँ परमेश्वरको लौरो The same बनेको छ ordinary things, ओ त्यो सामान्य कुरा I will turn it into ओ extraordinary. यो सामान्य कुरालाई म अलौकिक बनाउने Listen to me. ओ मलाई सुन You may be a leper ओ तपाईँ एउटा कुष्ठरोगी होला ओ without an ability, ओ तपाईसँग क्षमता नहोला but when Jesus तर जब येशू saved you, ओ तपाईलाई बोलाउनु He भयो called you, त उहाँलाई बोलाउनु He भयो chose you, उहाँलाई छान्नु He भयो empowered you, ओ सशक्त बनाउनु भयो and He sends you out. तपाईलाई पठाउनु What हुनुहुन्छ is in your hands ओ तपाईको हातमा के will छ become the rod of ओ God. यो परमेश्वरको You लौरो will बन्ने do छ signs and wonders ओ in the तपाई nations. चिन्ह र चमत्कार राष्ट्रहरुमा You will गर्नुहुनेछ do great things in the nations ओ विभिन्न राष्ट्रमा महान काम गर्नुहुनेछ because you are very simple. किनकि तपाई सामान्य हुनुहुन्छ But your simplicity is backed by the power of God. किनकि तपाईको सामान्यतालाई पवित्र आत्माको Somebody शक्तिले say after जित्नुहुनेछ। me, ओ सबैले मेरो I पछाडि have भन्नुहोस्, something. मसँग केही छ Come on, भन्नुहोस् shout, I have something. ओ मसँग केही छ Come on, shout, I have something. ओ मसँग केही Look छ at somebody and say, I may not have what you have, ओ तपाईसँग भएको मसँग नहोला but I have something. बट मसँग केही छ I cannot go and build houses because I'm not an architect, ओ म चाहिँ यो आर्किटेक्ट होइन घर बनाउन I don't have सक्दिनँ। it. मसँग छैन त्यो but I have something. तर मसँग केही छ And I will use that something ओ म त्यो प्रयोग because the Holy Ghost will back it. किनकि पवित्र आत्मा Like जसले he शक्ति backed दिनुहुन्छ them. जसले उहाँलाई शक्ति दिनुभयो No, मलाई no, no, you दिनुहुनेछ don't know what I'm talking about. ओ तपाईलाई थाहा छ म के भन्दैछु I pray in the name of Jesus येशूको नाममा प्रार्थना that गर्छु you don't belittle what you have. ओ तपाईले सानो भन्नुहुनेछ र जे छ तपाईसँग Don't look down on what you have. ओ जे छ त्यसलाई कम नठान्नुहोस् Look up to God. ओ प्रभुलाई हेर्नुहोस् मात्र Lay it down before the Lord. ओ जे छ त्यो लौरो Go राख्नुहोस् ahead with it before ओ God. जे छ त्यहीबाट He will empower you. ओ उहाँले I तपाईलाई said he सशक्त will पार्नुहुनेछ। empower you. उहाँले शक्ति दिनुहुनेछ That same rod ओ त्यही लौरोलाई will open the Red Sea before you. ओ जे आयो भने पनि तपाईको That अगाडि same rod ओ त्यही सामान्य will लौरो open doors for you. ओ त्यसले ढोका खोल्नेछ Closed doors shall open. ओ बन्द ढोकाहरू I खुल्दैछन् said closed doors shall open ओ बन्द ढोकाहरू खुल्दैछन् because you are not coming in your name. किनकि तपाईँ आफ्नो नाउँमा आउनु You भएको are not होइन going in your name. तपाईँ आफ्नो नाउँमा जाँदै हुनुहुन्न You go in the name of the Lord. ओ तपाईँ प्रभुको नाउँमा When you जानुहुन्छ go in the name of the Lord, तपाईँ प्रभुको नाउँमा जाँदै no हुनुहुन्छ door can remain shut. ओ कतिवटा ढोका बन्द हुने छैन Doors will open for you. ढोकाहरू खुल्ने छ तपाईँको निम्ति Are you hearing me? ओ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ Are मलाई you hearing me? ओ Look सुन्दै at somebody and हुनुहुन्छ say, you are too quiet for my liking. ओ तपाईँ I किन don't know चुप why लाएर I'm sitting बसेको next to you. तपाईँ किन चुप You are लाएर too बसेको quiet. तपाईँ किन चुप That's- लाएर you बसेको are too भन्नुहोस् quiet for my एकअर्कालाई liking. हालेलुया I don't even know why I'm sitting next to you. हालेलुया Bullshit. Oh, hallelujah. Hey, hallelujah. Too quiet. Oh, तपाईँ किन त्यति धेरै शान्त भएको हो? Let me show you something. म तपाईँलाई केही देखाउन चाहन्छु. See the young man here. एकजना जवान मान्छे आउनुहोस् छिटो. Come up quickly. Let's do this quickly. छिटो गरौँ हामी. Over here. यहाँ आउनुहोस्. Just stay. You see, it's easy hurting you. It's not hurting you. You गाह्रो know भयो. why? You know why I know it's not hurting him? Because he's making no sound. तपाईँलाई थाहा छ मैले किन हान्दैछु उहाँलाई आवाज चिच्याएन जवान केटो. It is not penetrating him enough. Hallelujah. 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 But if I do this, like we do in Africa, we build momentum. अघि तपाईँलाई थाहा छ यो बिस्तारै हान्दाखेरि दुखेन उसलाई किन दुखेन किनकि त्यो मजाले भित्रबाट आएको थिएन तर यसरी हान्यो भने के हुन्छ Entered. त्यो आउँछ भित्र त्यो भित्रबाट You sit आउँछ down. Because he entered. If that thing hit you, you can't sit down. तपाईँ बसिराख्नु No, you can't sit down. त्यो भित्र And तपाईँलाई हान्यो you know भने the तपाईँ reason why बसिराख्न you make सक्नुहुने noise when छैन somebody पवित्र hits you आत्माले that हान्नुभयो hard? भने हालेलुया You know why you make noise when somebody hit you that high? तपाईँलाई थाहा छ किन आवाज बनाउँछ हामी It is not the strength of the blow. किनकि यो कति जोरले हान्यो भनेको होइन It's the sign that you are alive. यो चाहिँ किन तपाईँले आफ्नो जीवन समर्पण गरेको कारण हो हालेलुया Because किन I can take that same blow with that strength and hit a dead body, no life. जब एउटा कुनै मरेको मान्छेलाई जति जोरले हान्यो भने पनि So it's not just the blow, अनि जति जोरले हान्यो भने but the fact is you are alive. तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ र म जिउँदो छौँ So भने don't blame the preacher. अनि प्रचारकलाई चाहिँ Don't तपाईँले blame दोष the नलगाउनुहोस् messenger. जोरले हान्दा आवाज Sometimes आउँछ they come with a word, उनीहरू Powerful word. शक्तिशाली but you are वचन dead. तर तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ
जब शक्तिशाली वर्ड आउँछ तपाईँ र म जस्तो हुने If you are alive, यदि तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ भने something will quicken inside you. केही कुरा तपाईँ र For ममा if आउनेछ the same spirit किनकि त्यो एउटै आत्मा that raised Christ from the dead, जसले यसुलाई dwells मृत्युबाट in बौरी you. उठाउनु भयो then God, हाम्रो then परमेश्वर God, त्यही परमेश्वर by the same spirit, त्यही will आत्माद्वारा quicken your mortal bodies. तपाईँ र मेरो शरीर Unto life. जीवनमा ल्याउँदै May you be empowered today अनि आज तपाईँ सशक्तिकरण With the Holy हुनुभएको Ghost. पवित्र आत्माद्वारा and become a missionary एउटा मिसनरी बन्नु under the भएको influence of the power of God. परमेश्वरको सामर्थ्यमा जाने मिसनरी Receive it right now. अहिले लिनुहोस् यसुको नाममा Shout, हालेलुया Shout. चिच्याउनुहोस् त Shout. हालेलुया shout, हालेलुया Shout. चिच्याइदिनुहोस् Shout. हालेलुया चिच्याउन भन्दैछौ shout, shout, हालेलुया shout, shout. आओ चिच्याउनेछौँ हामी हालेलुया God likes shouting. परमेश्वरलाई चिच्याएको मन पर्छ God likes clapping. परमेश्वरलाई Psalm हल्ला गरेको मन 47 पर्छ verse 1 and 2. Hallelujah. Oh, clap Hallelujah. your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. God has not got a nervous problem. परमेश्वरले हामीलाई विजयको आवाजमा चिच्याएको चाहनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया Everybody say sound. सबैले भन्नुहोस् Say आवाज sound. आवाज Say sound. आवाज I read the scripture for you. एउटा पद पढेँ मैले अघि These lepers were available. अनि यो जो They पनि didn't have कुष्ठरोग- ability, यिनीहरूसँग क्षमता थिएन कुष्ठरोगीहरू तर यिनीहरू but उपलब्ध they थिए have availability. तर के तपाईँ अभाइलेबल हुनुहुन्छ What do you need? तपाईँलाई के खाँचो छ God's requirement is availability, not ability. परमेश्वरले चाहनु भएको उपलब्धता मात्रै हो क्षमता होइन With what you have, तर तपाईँसँग के छ just come. जे छ त्यही लिएर Make yourself आउनुहोस् available. जे छ And watch this. उपलब्ध हुनुहोस् र हेर्नुहोस् Watch this. हेर्नुहोस् When they walk, जब तपाईँ हिँड्नुहुन्छ lepers' feet doesn't slap because they are all crumbled. किनकि That's जब big उनीहरू noise. हिँड्छन् उनीहरूको खुट्टा राम्रो हुँदैन किनभने यस्तो भएको हुन्छ But they just walked. तर तिनीहरू हिँडे जस्तो भए पनि As they walk, अनि जब तिनीहरू हिँडे God multiplied. परमेश्वरले त्यसलाई बढाउनु भयो Oh, I don't know if you read it. हालेलुया तपाईँले बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन They were on a mission तपाईँ मिसनमा हुनुहुन्छ because a nation is in famine. किनकि एउटा राष्ट्र छ अगाडि तपाईँको The word of the Lord has come. परमेश्वरको वचन आएको छ Want to change the condition of the city. त्यो देशको The nations must come to Christ. परिस्थिति बदल्न The त्यो राष्ट्रमा nations must know आउनुपर्छ। the power of salvation. त्यो देशले यसुलाई चिन्नु छ उद्धारलाई Four चिन्नु छ lepers. Four lepers. चारजना On a mission. एउटा मिसनमा छन् Their तिनीहरू feet doesn't slap. तिनीहरू चाहिँ पछाडि हट्दैनन् They didn't have any ability. तिनीहरूसँग क्षमता थिएन होला They don't know what will happen. तिनीहरूलाई थाहा छैन के हुनेछ But they know something would happen. तर तिनीहरूलाई थाहा छ केही न केही चाहिँ But हुनेछ what will happen, they don't know. के हुन्छ थाहा छैन But they know something would happen. तर केही हुन्छ भन्ने थाहा छ They were walking. तिनीहरू हिँड्छन् And suddenly, अनि अचानक God amplified अनि परमेश्वरले the वृद्धि sound गर्दै on जानुभयो। their feet. तिनीहरूले भिडेको आवाजलाई Everybody बढाउनु say, भयो। God, परमेश्वरले भन्नुहोस् त सबै amplify परमेश्वरले बढाउनु the भयो sound of my feet. मेरो आवाज खुट्टाको God, आवाज amplify परमेश्वरले बढाउनु the भयो sound of my feet. मेरो खुट्टाको आवाजलाई बढाउनु God, amplify परमेश्वरले बढाउनु भयो the sound of my feet. मेरो खुट्टाको आवाजलाई I don't have much, मसँग धेरै छैन but with the little I have, जे थोरै मसँग छ Lord, I will still go, प्रभु त्यही लिएर जानेछु and He will multiply it. उहाँले बढाउनु हुने I don't know much, मलाई धेरै थाहा छैन but with the little I know, तर जे मसँग छ I will still go. म फेरि पनि जानेछु God will multiply it. परमेश्वरले बढाउनु हुनेछ I'm not sure what will happen, मलाई थाहा छैन के but हुनेछ I know something would happen. तर मलाई थाहा छ केही हुनेछ So I'm taking my small steps, मेरा साना साना पाइला बाँड्दै and God will still amplify. प्रभुले यसलाई बढाउनु हुनेछ So you know what? त्यसैले तपाईँलाई थाहा छ As they walk, अनि तिनीहरू जब हिँडे God work. परमेश्वर As they walk, तिनीहरू हिँडे God was working. अनि परमेश्वर काम As they गर्दै walk, हुनुहुन्छ। जब तिनीहरू God हिँड्दै was थिए working. परमेश्वर काम As गर्दै they हुनुहुन्थ्यो walk, तिनीहरू हिँड्दै God थिए was working. परमेश्वर काम गर्दै Keep हुनुहुन्थ्यो walking. Keep going. Keep going. त्यसैले Keep जाँदै going. गर्नुहोस् जाँदै Keep going. गर्नुहोस् जाँदै Keep गर्नुहोस् going. जाँदै Because as गर्नुहोस्। you walk, किनकि God will work. जब तपाईँ हिँड्नुहुन्छ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ Watch this. अब सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् Watch यो this. कुरा हेर्नुहोस् Watch this. हेर्नुहोस् The Bible is specific. बाइबल एकदम स्पष्ट This छ amplified the sound
अनि उहाँले चाहिँ त्यो आवाजलाई वृद्धि गरिदिनु भयो of their हिँडेको feet. उनीहरूको खुट्टाको आवाजलाई पनि Do you know what sound is? तपाईँलाई थाहा छ आवाज के हो Sound. साउन्ड के हो It's आवाज an agency of prophecy. ओ यो आवाज चाहिँ अगमबाणीको तत्त्व हो Sound यो आवाज जुन छ is a prophetic agency. यो चाहिँ अगमबाणीको तत्त्व हो The sound you make र जुन आवाज हामी गर्छौँ is a prophecy of your future. यो चाहिँ तपाईँको भिजन दर्शनको अगमबाणी हो I'll show you this. म तपाईँहरूलाई बताउन देखाउन चाहन्छु यो Say, for example, उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् Singapore is a nice country. सिङ्गापुर राम्रो देश हो If they give us option, will I go? All of us want to go and live there. अनि हामीलाई उहाँले मौका दिनुभयो सबैजना गएर बस्न चाहन्छौँ हामी सिङ्गापुरमा Very nice. एकदम राम्रो ठाउँ Very, very nice. धेरै Very, राम्रो very, very nice. धेरै 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 राम्रो ठाउँ But you walk into Singapore. तर जब हामी सिङ्गापुरमा You know they जान्छौँ have these big, nice park houses. त्यहाँ Where they एकदमै park राम्रो the राम्रो cars. घरहरू गाडीहरू So you look in the film, अनि तपाईँ त्यहाँ गएर यसो हेर्नुहुन्छ त्यस पछाडि and the Singapore film अनि त्यो ठाउँमा गएर हेर्नुहुन्छ on फिल्ममा Netflix. अनि नेटफ्लिक्समा एउटा फिल्म हेर्नुहुन्छ Netflix. नेटफ्लिक्समा And you're watching those movies. अनि एउटा मुभी हेर्दै हुनुहुन्छ And this is this nice lady, अनि एउटा सुन्दर केटी छिन् त्यहाँ very slim, अनि एकदमै And gorgeous. दुब्लो पातलो एकदमै wearing राम्रो। a blue dress अनि निलो कपडा लगाएको with स्त्री a high heel, अनि हाई हिल लगाएको with an evening bag. अनि साँझ लगाउने कपडा लगाएको And then she's walking in the garage, अनि तिनी हिँड्दै छिन् तपाईँले देख्नुभयो having parked her car. अनि त्यहाँ कार पार्क गर्ने ठाउँमा तिनी हिँड्दै छिन् र यसरी हिँड्दै walk. छिन् And as she's walking, जसरी तिनी हिँड्दै छिन् you are hearing the sound अनि तपाईँले आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो on the हिँडेको। movie. त्यो फिल्ममा आवाज As सुन्दै she's हुनुहुन्छ। walking, जब तिनी हिँड्दै you छिन् hear. अनि सुन्नुहुन्छ आवाज। Dum, 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 dum. You sitting watching, you get scared, you know, because what is going एउटा to happen? सानो केटी हिँड्दैछ भने Yeah. पनि उहाँले भने जस्तो आवाज आयो भने मुभीमा तपाईँ बस्नुहुन्छ तपाईँ डराउनुहुन्छ त्यो आवाज सुनेर हो गुडुडुडुडुडु आवाज आउँछ You get scared. तपाईँलाई थाहा No, छ some of you will be holding your teeth and your body. त्यो मान्छे हिँडेको मात्रै तर तपाईँ डराएर तपाईँ त्यो Watching that film. कुर्ची समातेर बस्नुहुन्छ फिल्म हेरेर But you see what? तर एउटा कुरा थाहा छ तपाईँलाई That same lady अनि त्यसरी at the same place, केही ठाउँमा त्यो केटी walking, अनि त्यो हिँड्दैछ अघि जस्तै हिँड्दैछ मानौ त्यो and you केटी hear the sound. अनि तपाईँ आवाज सुन्नुहुन्छ Tin, tidit, tididit, tididit, tin, tin, tididit, tididit, यस्तो आवाज सुन्नुभयो भने What do you think is happening? त्यो केटी हिँड्दैछ र यस्तो खालको ट्युन आयो पछाडि भने के सोच्नुहुन्छ You तपाईँ just know she's going on a date. तपाईँले सोच्नुहुन्छ त्यो केटी चाहिँ भेट्न जाँदैछ आफ्नो प्रेमीलाई Both sound त्यो दुईटै कुरा चाहिँ आवाज हो अघिको पनि यो पनि। prophesy the future of the lady. त्यो स्त्री कहाँ जाँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ भविष्यलाई अगमबाणी The sound त्यो आवाज you make जो तपाईँ tells me what is coming after you. मानिसलाई भन्छ तपाईँ आउँदै I'm telling you, your sound you make तपाईँको आवाजले भन्ने show me where you are heading to. तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ Tell me देखाउँछ what is about to happen. आवाजले के हुन्छ देखाउँछ So when the Bible says, त्यसैले बाइबलले जब make भन्छ a joyful noise unto the Lord, ye आनन्दको आवाज people. गर परमेश्वरलाई make a joyful noise. परमेश्वरको निम्ति He says, आनन्दको आवाज announce your victory to the enemy त्यसले हामीलाई before the beginning of the battle. त्यो युद्धको सुरु देखाउँछ Announce the victory अनि त्यस पछाडि हामीलाई Announce the लैजान्छ triumph. विजयमा लैजान्छ because that is your future. किनकि त्यो हाम्रो भविष्य हो I announce to Nepal, अनि अहिले नेपालको निम्ति this nation नेपालको निम्ति म will be भन्दैछु a nation under one God, एउटा परमेश्वरको the राष्ट्र God हुनेछ of heaven. स्वर्गको परमेश्वर Jesus Christ, His Son. येशू ख्रीष्ट He shall be Lord in this nation. यो राष्ट्रको येशू प्रभु हुनुहुनेछ Men and women shall be raised from this nation, मानिसहरू खडा हुनेछन् preaching the gospel of Jesus सुसमाचार येशूको प्रचार under गर्दै the power of the Holy Ghost, पवित्र आत्माको शक्तिमा bringing sons and daughters into the kingdom. परमेश्वरको राज्यमा छोरा छोरी तयार पार्नु Men and women shall go forth from this nation यो राज्यबाट मानिसहरू as जानेछन् missionary मिशनरीको रूपमा to Asia,
एसियामा, Africa, अफ्रिका, America, अमेरिकामा, Europe. युरोपमा, Get ready, Nepal. नेपाल तयार Make हुनुहोस्। this announcement, Nepal. ओ यो समय नेपालको निम्ति हो। Your time of visitation has come. ओ परमेश्वरको समय आएको छ नेपाल तपाईको। God is coming अनि परमेश्वर आउँदै to हुनुहुन्छ। pick you up to show the world. ओ ती विश्वभरि पुर्याउनको निम्ति। Your time of recognition ओ तपाईको आउने छ अब समय has come. आइसकेको छ। I said it has come. यो आइसकेको छ We तपाईको make समय। a sound हामी एउटा आवाज to बनाउँछौँ। the nation of Nepal ओ राष्ट्रमा नेपालको that राष्ट्रमा God has come यो तपाईँ र मेरो समय आएको छ। to empower us परमेश्वर आउनु भएको छ हामीलाई to take the बनाउन। nations for God. ओ राष्ट्रहरू परमेश्वरको Now, निम्ति लिनको निम्ति। for those of you who are still not convinced, ओ तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ अझै पनि कोही तपाई कन्भिन्स हुनु भएको छैन भने I add two more things and I'll be done. दुईटा कुरा भन्छु तपाई अझै पनि For those of you who are not convinced मलाई आशा छ तपाई यो कुरामा and you कन्भिन्स think हुनु भएको it's just छैन my imagination, यो मेरो एउटा कल्पनाको कुरा मात्रै हो everybody say sound. सबैले आवाज भन्नु त Say sound. आवाज Say sound. साउन्ड Say sound. साउन्ड भन्नुस् Say sound. साउन्ड भन्नुस् Sound is a prophetic agency यो चाहिँ अगमबाणीको आधार हो of my future. मेरो भविष्यको The Bible says बाइबलले भन्छ on the day of Pentecost, पेन्टिकोस्टको दिनमा they gathered with expectation तिनीहरू आशाको साथ and जम्मा भए। suddenly अनि there was a अचानक sound त्यस पछाडि एउटा आवाज आयो हालेलुया of a mighty rushing wind. एउटा ठुलो Then they बतास knew हो। the promise of the Father is coming. त्यो साउन्डले बतायो परमेश्वरको When they heard the sound, प्रतिज्ञा आउँदैछ भनेर जब आवाज आउँछ they knew the hour has come अनि हामीलाई थाहा छ समय for the आयो manifestation of the promise. त्यो प्रतिज्ञा A पूरा sound हुने त्यो आवाज announces the future. It prophesies your future. त्यसले हाम्रो भविष्यको अगमबाणी गर्छ Number two, 2 नम्बर Jesus said, I'll come back. येशूले भन्नुभयो म फेरि फर्केर आउनेछु And the Apostle Paul told us how he was going to come back. अनि पावलले भने कसरी First आउनुहुनेछ Thessalonians chapter 4. पहिलो And the Lord shall come back like the sound of the trumpet. जब येशू आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तुरैको आवाजमा आउनुहुनेछ अरे And the dead in Christ अनि मरेकाहरू shall rise again. जिउँदो हुनेछन् बौरी The उठ्नेछन् त्यो sound आवाजद्वारा is an announcement तिनीहरूले that बताउँछ our final day of redemption is coming. त्यसले बताउनेछ उद्धार आउँदैछ Somebody say, I'll make the sound. कतिजना भन्नुहुन्छ म आवाज I गर्नेछु understand the sound. म आवाज गर्नेछु My sound मेरो आवाज carries a message. एउटा सन्देश My ल्याउँछ sound मेरो आवाजले is a prophetic sound. एउटा अगमबाणी It साउन्ड tells हो my future. यसले मेरो भविष्य भन्छ Nepal, नेपाल I make a sound. आवाज गरौँ The sound of salvation. उद्धारको The आवाज sound of deliverance. छुटकाराको The आवाज sound of redemption. छुटकाराको Here आवाज comes the sound. हामी आवाज साथ आउनेछौँ हालेलुया हालेलुया You think we are tired? तपाईलाई लाग्छ हामी थाकेका छौँ No, we are not tired. हामी थाकेको छैनौँ आमेन Say to somebody, we are not tired. कसैलाई भन्नु म थाकेको छैन भन्नु No, we are not tired. नो वी आर नट We are not tired. हामी थाकेको छैनौँ Everybody get on your feet and say, we are not tired. सबैजना खडा भएर भनौँ खडा भएर We are भनौँ not म tired. थाकेको छैन Say, we are just beginning. यो त सुरु Say, we मात्रै are हो just भन्नुहोस् त। beginning. यो त सुरु मात्रै After हो all, 3 days is a cycle. यो एउटा अझै एउटा गोलोमा आउनेछ Because you call today, tomorrow, today won't be today. हिजो It's just a cycle. यो चाहिँ एउटा So listen to me, people. अब सुन्नुहोस् तपाईँहरू मलाई Listen to me, people. सुन्नुहोस् It's time यो समय आयो to make a sound to this nation. आवाज बनाउनको निम्ति यो देशको निम्ति यो राष्ट्रको निम्ति For those of you who don't get it still, तपाईँ कतिजना अझै बुझ्नु भएको छैन भने Mary was going about her own business. मरियम आफ्नो Mary. काम मात्रै गर्दै थियो मरियमले आफ्नै काम Mary आफ्नै धन्दा of मरियम Nazareth, नासरतको मरियम going about her own business. आफ्नै धन्दामा थिइन् The angels came with a sound. अनि एउटा स्वर्गदूत आयो आवाज लिएर Make an announcement. उनले आएर एउटा सूचना And भन्छन् Mary knew अनि मरियमलाई थाहा छ something supernatural is about to happen. केही कुरा छ भन्ने Because कुरा the sound that किनकि came त्यो आवाज जब आयो carries a prophecy. किनकि त्यसले चाहिँ जहिले पनि अगमबाणी And that ल्याउँछ virgin womb अनि उहाँले भन्नुभयो तिम्रो गर्भमा received the prophecy. त्यो सबै कुरा Because he had the sound.
किनभने स्वर्गको आवाज tonight or this morning, यो बिहान this afternoon, यो दिउँसो your sound is about अनि यो to तपाईको announce to the nation of Nepal नेपालको राष्ट्रलाई भन्नलाई तपाईको आवाजले भन्ने छ that giants are coming up, preachers are coming up, Oh, world changers are coming up, विश्व बदल्ने boldness and daring men are coming up. We make the sound हामी आवाज गर्छौं to the nation of Nepal. नेपालको Here राष्ट्रमा comes the king. अनि यो The king of glory is coming in. राजा आउँदै We have हुनुहुन्छ gathered here because we know हामीलाई थाहा छ it's our time to march to the nation. अनि हामी राष्ट्रहरुमा जाने समय We will आएको make छ that sound. हामी आवाज गर्ने It's छौं not just a noise. यो आवाज मात्रै It's a होइन prophetic declaration. यो चाहिँ अगमबाणी घोषणा हो हालेलुया हालेलुया Come on. हालेलुया आमेन हालेलुया Oh. Listen. We'll make a sound. हामी आवाज गर्ने छौं The book of Acts, chapter 4. प्रेरितको 4 I'm अध्याय ending with this. Don't worry. I'm ending with this. चिन्ता नगर्नुहोस् मैले अन्त्याउन लागे प्रेरित 4 अध्याय And the Bible says, अनि बाइबलले भन्छ I will just quote it for you. 33. 4 अध्याय 33 पद And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. ती प्रेरितहरुको बडो शक्ति साथ प्रभु येशूका पुनरुत्थानको Great गवाही power. दिन्थे And great grace was upon them all. अनि तिनीहरुमाथि ठूलो अनुग्रह थियो They didn't go as missionaries के तपाई मिशनरीको रूपमा who जानुपर्छ are empty, त्यो रित्तो मिशनरीहरु who are weak. कमजोर मानिसहरु They were not religious missionaries. अनि जो गए तिनीहरु चाहिँ These were धार्मिक थिएनन् missionaries धार्मिक मिशनरी that थिएनन् went in the power of the resurrection. तर तिनीहरु पुनरुत्थानको शक्तिमा गए With great power, ठूलो शक्तिमा make witness ठूलो एउटा गवाहीको साथमा of the resurrection. एउटा पुनरुत्थानको शक्तिमा Somebody say great power. ठूलो शक्ति Somebody say great grace. ग्रेट ग्रेस Great power. ठूलो शक्ति Great grace. ठूलो अनुग्रह Receive great power. लिनुहोस् अहिले Receive great grace. त्यो You अनुग्रह will not लिनुहोस् fail in your mission. ग्रेस मिशनमा Nepal, you अनुग्रह are not failing in your mission. तपाईको मिशन Nagaland, you will not fail in your mission. तपाई असफल हुनुहुने You will छैन not fail. Singapore, सिंगापुरको you will not लागि fail in your mission. तपाईको Because मिशनमा with फेल great हुनुहुने छैन power and great grace will produce ठूलो results. अनुग्रह Great power, ठूलो शक्ति great grace ठूलो शक्ति will produce great results. तपाईमा आउनेछ Let me say that again before we pray. प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि फेरि भन्न चाहन्छु Great power, ठूलो शक्ति great grace ठूलो अनुग्रह will produce तपाईको निम्ति great results. ठूलो Come on, lift your voice. ठूलो परिणाम Give him a shout. आवाज गर्नेछौँ हामी Come on, give him a shout. Ah! Come on!
Yada yaba yaba yaba. Holy Ghost. Look at it, bring it. Come on, come on. Holy Ghost. Holy Ghost. Be empowered. Great power. ठुलो शक्ति, Great power. ठुलो शक्ति, Great grace. ठुलो अनुग्रह। Come on, receive great power. Look at it. Look at that. Look at that over there. Power.
Of this nation. यो कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने Evangelists with fire. With fire. आत्माको इभान्जेलिस्टको आगो छ यो बच्चामा। Listen. One more thing and then I will hand over. Lift up your hands. Lift up your hands. सबैको हात उचाल्नुहोस्। I know some of you are getting a bit concerned and what it is. तपाईहरु कतिजनालाई चाहिँ अलिकति यो के भइराछ भन्ने लागिराछ मलाई थाहा छ। But we have seen worse things than this. I have seen worse things than this. अनि मैले यो धेरै पटक यस्तो देखेको छु। I have seen certain moves that human beings are carried in the air अनि and suspended for seconds. मैले यस्तो देखेको छु मेरो सेवकाईमा कतिजना उडेर हावामा भएको पनि देखेको छु। And they land on the ground with a vision that was important for a whole nation. अनि जुन भिजन परमेश्वरले दिनुभयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। Revelations that change nations. अनि यस्ता किसिमका प्रकाशहरू जसले राष्ट्रहरू बदल्न सक्छ। You know what? तपाईलाई थाहा छ They were baptized in the Holy Ghost. तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिएका व्यक्तिहरू They थिए। had the power of the Holy Ghost. तिनीहरूसँग पवित्र आत्माको शक्ति थियो। But one more thing. अनि एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा They were baptized with a fire. तिनीहरू आगोले बप्तिस्मा लिएका व्यक्तिहरू थिए। Fire. आगोद्वारा बप्तिस्मा पाएका। Everybody say fire. सबैले भन्नुहोस् आगो। Oh, come on, say fire. सबैले भन्नुहोस् आगो। Say fire. Yeah. सबैले भन्नुहोस् Come on, shout fire. Receive the fire. पवित्र आत्माको आगो। Look at that. हालेलुया। Receive the fire. आत्माको आगो लिनुहोस्। Now. Fire. Ushers, get ready. Fire. Over there. Fire. आगो। To my right. Fire. Look at the fire. आगो। पवित्र आत्माको आगो। Fire. Come on, receive the fire. Make some sound. Fire. Take the fire. Take the fire. पवित्र आत्माको आगो। Holy Ghost fire. पवित्र आत्माको Receive the fire. आगो। Just
Just lift it up. Got a song for me? You call me out upon the waters, Great unknown. feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My